Mvuge ko ibintu bikomeje kugenda neza hano mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Kigali hano i Remera kuri sitade amahoro ibasha kwakira abantu benshi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, sitade international muri East Africa ndetse muri Afrika ku isi hose, niyo mpamvu ari international. Rero hano muri stade ibintu bikomeje kugenda neza cyane, ubwo abafana abakunzi b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ndetse n'abakunzi b'ikipe y'igihugu ya Benin baje kureba umukino wa nyuma uhuza ikipe y'igihugu ya Benin ndetse n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Bwose ukabona yuko bitabiriye ku bwinshi, ukabona yuko ari ibintu bikomeje kugenda neza cyane. Urabona yuko abantu baranezerewe muri stade, aho kuva ku masaha y'igicamunsi kare cyane rwose bari batangiye gusesekara muri stade. Ubona batangiye kumanika amabanderore, ubona batangiye kugendagenda muri no mihanda ya Kigali, batangiye kuvuza amavuvuzera, batangiye kugaragaza imbamutima no gushyigikira ikipe yabo Amavubi. Ubwo ndavuga abanyarwanda by'umwihariko abakunzi b'u Rwanda, abakunzi b'ikipe y'igihugu cyabo. Umunyarwanda rero ni nk'itegeko ko ashyigikira ikipe ye, kubera yuko nibyo we yisangamo ntango ari ibyo abwirizwa. Ngira ngo rero muri kubona imbamutima z'abafana, muri kubona ibyishimo mbere yuko isaha ya saa 12 igera kugira ngo umukino uhuza ibi bihugu byombi biri mu itsinda rimwe ndetse birutana amanota, ariko nanone amanota atari menshi kubera yuko ikipe ya Benin irusha u Rwanda cyangwa se Amavubi amanota 3 yonyine. Rero u Rwanda ni hano rubone amahirwe yo gukuramo ayo manota kugira ngo rukomeze guhagarara neza mu itsinda, ruzabashe no gutsinda indi mikino iri inyuma. Byose rero byubakiye kandi bishingiye ku bafana. Ngira ngo murabona rwose yuko ari ibintu bishimishije urebye uko abafana baseseka hano. Urabona naganza wabiciye bigacika muri UCI World Championship yahageze rwose, aje gushimisha abafana ndetse nawe aje gufana ikipe y'igihugu Amavubi, aho aba yambaye imyenda imeze neza irimo amabara y'igihugu cyacu, irimo amabara ari muri jeze y'ikipe y'igihugu Amavubi. Nkomeje kuvuga yuko rero Remera ibintu ari ibicika, nkomeje kuvuga yuko abasore b'ikipe Amavubi y'igihugu cy'u Rwanda bagarariwe na kapiteni niyo mugabo Claude rwose bafunzemo neza. Ubona yuko bari tayari, bameze neza, biteguye guhangana na adversary, biteguye gushaka intsinzi ndetse no kogukana amanota 3 hano i Remera kuri Pele Stadium. Ngira ngo kandi murabona rwose perezida wa Ferwafa Shemangoga Fabrice umaze igihe nawe ashyiramo agategeke kugira ngo uyu mukino abantu bazaboneke. Ubona yuko rwose yageze ku kibuga hano kuri stade amahoro kare, arimo agenda akora mu biganza abasore bati ntwari zanjye, aho n'abasore b'ikipe y'igihugu Amavubi naho bamaze kwasesekara mu bihe bigiye bitandukanye rwose, bamaze kuza bari tayari. Ngira ngo ubibonye urabona ko ari abasore biteguye gutsinda ekipe, n'abasore biteguye gutahana amanota 3, n'abasore biteguye gushyushya kandi kuryoshya umujyi wa Kigali by'umwihariko mu gace ka Remera, bikaba ari ibiturika, bikaba ari bicika bigacagagurika. Twebwe rero iwacu topic tukaba twiteguye kuza kuba tubagezaho akantu ku kandi. Niba ubonye iyi video nyamuneka utaramenya andi makuru akurikiraho, nibonye video utarakanda subscribe banza ukoreho kugira ngo tuze kwibanira twirebera uno mukino ukomeye, twishakira itike y'igikombe cy'isi. Tunibaza duti ese tuzakatisha tujye guhura na Lionel Messi na ba Cristiano Ronaldo, ba Neymar Junior dos Santos, Kylian Mbappe, LT? Ese tuzajya gutsinda ba Lamine Yamal cyangwa se ibyacu bizarangirira no muri Afrika? Ndakubwira rero yuko nta bundi buryo, byose nuko dushyigikira ikipe y'igihugu cyacu Amavubi, tugashyigikira abasore bacu ndetse n'umutora Adel Lamrushi kugira ngo byose bikomeze
kugenda neza. Ibanga ni iryo ngiryo no gukanda subscribe ubundi ugahita ufungura akazogera kugira ngo ukomeze kubana nanjye fixe uba uri kuri mikoro nkubwira amakuru menagura umuceri wa adversaire ubundi ngenda nkitereka nkakumenyesha zandani nkitereka nkakubwira buri kimwe cyose utari wakamenye kugira ngo dukomeze kubana gatanu ku kandi kanda subscribe ubundi twibohoreze amakuru. Kanda subscribe nibyo nikukubwira uraba ubohoje amakuru weho nayo muraba mugiranye umubano w'urudaca muraba mugiranye umubano utarangira kubera yuko akantu ku kandi natwe twabaye tukumenyesha gatanu ku kandi nkamubwira ngo rero ugere kuri stade amahoro niba utarasesekara harabura iminota mike cyane umukino uhuza Benin ndetse n'Amavubi ugatangira. Rero mugereyo ku bwinshi ubundi twirebere uno mukino ari nako twifuriza ikipe y'u Rwanda ikipe y'Amavubi kwibikaho amanota atatu yo bigeze hano rwose mw'abanyarwandakazi mwe ubunyamwuga dufasha hasi tugashyigikira ikipe y'igihugu tugashyigikira bagenzi bacu dusangiye ururimi dusangiye umuco nkuko tubyiririmbira mu ndirimbo yubahiriza igihugu. Banzu kandi subscribe rero uze kumenya akantu ku kandi ngira ngo uri kubona ko abakinnyi basesekaye abakinnyi b'ikipe ya Benin ndetse n'abakinnyi b'ikipe y'igihugu Amavubi ubundi ni mu kanya gato tukaza gutangira twirira show. Dari byabananiye